Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course nitata like Gagash. Loyi nga ta hi king link of course na Mthimbani then amakumu dahle va linka na Ken Nice just to explain ku swilo swi ndlisa ku yini. So previously mi nga mi swona ni fike endla video la of course Gagash a ri karhi a hlasela Mthimbani. Wa tlha expose na mhaka yo Mthimbani ka kombisa ku yela ku kurisiwa ka ti-postara hi ku bigger than time free. If that video mi nga se vona ni ta vekela link on top comment. Then from there Gagash vuya endla a video responda ku why a hlasele Mthimbani. Unfortunately video leyi a na ha yi voni la but fortunately enough something told me ku Master T download video liya so a ni yi downloadini yo va na low quality hikuva no downloada njhe ri nga zi na no ku yi downloada lake hina fane yi downloadini so hi ta heka data clip hi ku yo a yi hisa liya a yi ri kona in between ya ri kona ka Master T hi ta hi kha hi yingisela hi twa ku i fika a responda a ku yini Gagash hi le ka menemene phela. The reason why I did that ni vulavule leswi nga vula swi Mthimbani it's because na mina swi tshame swi ni humelela ku ri loko ni endla event ivi munhu a ku laha hi le ka i fanele teka swo vanhu va ka mageva i teka so ni victim ya ku va ni byeriwe swi swo fana swa okay why ni vulavula so ni yingisele voice note liya ya nga senderiwa Ken Nice Mthimbani quoted i vulavula leswi swa ku ri i suka hi kwalomu u ta teka mali laha u ta endla mali laha na hina hi lava ku endla mali. Of course video already yi kokwala ka channel. It's this exact same video swi koho kwala ndzeni laha of course leswi Mthimbani force kha kombisa swona ku Ken Nice ta ni teketela mali ti ta teketela mali la Phalaborwa la and stuff like that. Marito lama loko ma langutini it can come from someone who's I mean like munhu wa ku a tirhisa reasoning capacity yo helela kahle a nge swi vuli sweswo because otherwise loko swo ya sweswo swi vula ku yo maybe it's more like nga ku yini we can't call that tribalism because they're both strong. I don't know nga ku yini what kind of admission was like ku yini swi vula ku lava va nga tirhaku va nga ku tirheni kwala a KZN a va vuyi laha a va vuyi a Limpopo ku ri ku na Mchangana a tirhaku a KZN a vuyi a tirha Limpopo loko ku ri ku na Mchangana a tirhaku a North West a vuyi a tirha Limpopo ku ri you are just inciting violence for no apparent reason. Yeah, okay. So one can check out the channel of course majority of you mbona ku YouTube lela ka Master T mba mi kha mi kumeka Pretoria even then of course ku landela Johannesburg ku tela Soweto sweswo and stuff like that so it means mfike mi vuya la kaya la if that's ku hi Gagash so Gagash ku hi leswi a hlamuselaka swona i ri the main reason yo va a hlamurile I ku va kha vona of course ku Mthimbani kha hlasela Ken Nice and then yena Gagash tshama a hlangana na swona sweswiya swo a hlasela hi timhaka ta ti-events i mhaka a ri victim ya swona so in other words swo ka a ri ku defendeni Gagash a zama ku defenda Ken Nice ku at least a n'wi protector from leswi Mthimbani kha a swi endla hi ku na yena i tshama a hlangana na swona hi leswi yena a kombisaka swona ku hi yena Gagash mi ta hlamula mi vona if swi ri necessary or if swi nga ri necessary ku ri hi n'wina because hey mina ya ni tikela mhaka leyi hi ku hinkwako i tirhongo kahle kahle. Normal, you can't say that. I mean, like, I'm an event organizer, people. I do events. But I chance to go to Phalaborwa, I don't like event simply because I'm not going to event where to take a Malay Phalaborwa. Yeah, but Mthimbani la again teka mali laha suka nayo tlhela nayo a ku a swi nga twali video already yi kona I mean like a swi swa ni da hi hlamusela mo so hi yona main reason ya Gagash of course yo va a hetelele a hlamule Mthimbani swa a nga n'wi hlamulerisa xiswona i ku a twa sa va hundzuka victim again hikuva loko a twa kha twa Mthimbani of course a ri karhi a hlasela i Ken Nice hi timhaka ta yina ta events. And then of course I continue of course again hi mhaka leyi yo kurisa xinepe so I'm free ikulu ka Mthimbani i tlha hi hlamusela again loyi hi relate of course na video leyi. The issue leyi ni nga yi vula ni ya sami free it's a fact he said that and so ni ku se ni suna ku nyika tsaka cause now is so se suka ka swa music se swi nga ka ti-event then it's something else. Why Mthimbani why Msami free a ri nkulu a nga ni tluli nchumu hi ku the only thing a nga xi endla i lo collaborate na mani na MT ntsena mara i mfana ka music. How can you tell me that mina nghena kwini ka sweswo? As you can hear Mthimbani has a problem. I think at some point you need to if una atilungisa so la ku ri siku leri ni ngo ta Phalaborwa ta event i to kwata hi ku ri vanhu va le Phalaborwa ku benefita a swi vuli ku fanele ku benefita hi ku ya hi tinhlambi
vutomi a chelele ka tinqambi ntsena, it's business my man. La of course a kha kombisa hi point ya ku loko kha ku endliwa an event a ku benefit artists ntsena in a way yo ku na vanhu vo tala va ri karhi va nghenelelamo swo na loko hi languta laha swo ku na stage ku na sound ku na ti-barricades there for example na swo sweswo vanhu lavo thoriwa vanhu lava ku na vanhu lava tlilinaku ku na swo tala ku na vanhu lava thoriwaka which means ka that area vanhu va ri ku benefiteni ku na vanhu va xavisaka ha swi tiva swin'wana swilo leswi swi tivaka loko zi va na event ku na vanhu vo xavisa va kha va benefit which means ku hi yena Gagash a kha kombisa ku swi make sense ku na swi Mthimbani se a lava ku tlherisa Cannice laha ku Cannice of course i va ri ku pushini va kha pusha laha under the events kwale Phalaborwa swi vuyisela va le Phalaborwa swilo ku na swo tala swi endlekaku tipetrol ta cheriwa around that area which means ti-business around there to chela petrol va kha va benefita even more and stuff like that ka tleriwa ka bukiwa hi n'wi mi swi tivaka sweswo loko vanhu va eka ti-events in most cases ku na hi possibility va tlhela va buka so swa ku vanhu lava va nga laha around that area va fika va benefita swinene na byala of course va nga tlhela va xava ka ti-taverns tin'wana kwalaho ku nga ri ku va va xava ka the event area ntsena ngopfu ma swi vona mhaka leyi se ka benefit leswi Gagash a kombisa swona in terms of the events so main reason ya Gagash va tshike Mthimbani i ku a twa na yena va fall a victim ma yona mhaka leyi however if ya apologize ku va overreacting if i overreacting ka live video leyi nga va yi landzela a ni yingisele voice note liya and swi suka swi nga ni khomi kahle though a swi nga tika mina mara as an event organizer na leswi suka swi nga ni khomi kahle ku ri loko no tshuka ni nga endla event ya Phalaborwa va ta fika va ku me ni teke mali ya le Phalaborwa xana na of course a tlhela repeat at that point mara sweswo ho tala ngopfu laha yena nga va ya kombisa ku if overreacting it's fine loko no tshuka un'wana wa ri kwavo andle event a Phalaborwa kota ku i teke mali ya le Phalaborwa swi vula ku vanhu va le Phalaborwa munhu wa ku u ta huma hi ku ri ma nga endli event Phalaborwa maybe that's how it is mavo so I wanted to prevent it before tiye swi ya kule as you can hear so in overall Gagash sweswo hi nga swi vula ka the previous analysis even way before this video sweswo Gagash a zama ku va a protecta na Cannice a make sure ku a swi fiki laha swo swi ku swi vanhu va stope ku endla ti-events kwale Phalaborwa okay maybe no overreactor and if I did so mina ni rivaleleni loko ku ri ku no overreacting ka swoho or the way ni nga swi addressa xiswona it was wrong. Please forgive me. Find it in your heart to forgive me. I'm a human as well. I'm bound to make mistakes. I'm at the end of the mistakes. Let me start. As a vet hi khatani ya hi leswi nga kombisa swo Gagash ku hayi kombela ku rivalela if overreacting mara mhaka yi ve clear yona mhaka hi yona phela mhaka hi yona leyi a nga yi vula Gagash yona hi yona however ku na happy ending as you can see because Gagash if you are invite as you can see kwale if atsala ku mchini u ta tshama uri mchini let there be peace let's work buddies ku laveka swo xava hayi nyimpi a ri game ke game swo sweswo I mean like it's all about money ma leswi ni kha ri vula swona ka previous video leyi Gagash kha vula loko kasi leswo Mthimbani so a zalwa hi mhaka ya poster mara ku ndleka nga ze i lo hi mhaka poster teka mali ya tidyela ne yale yin'wana post yale mara va ringanana la nge complete I think va ringanana la ya lava xavula a ni tshembi ku ta complain yena Mthimbani mara na ku still na na ku na xile mahlweni ngopfu na Simon Free of course va responda hinkwavo hinkwavo fambisa ti-response ta vona hi nga sungule mani a hi sungule Simon Free hi ta hetelela van'wana as you can see so if you want to say a tsala lol tekelani lamza the Crown's computer sho ya edita kula of course so leswi a vula because loko hi cheka laha swona ku Simon Free still ile mahlweni kahle ile mahlweni ka Mthimbani ndlela yin'wana so maybe dinga kwata Mthimbani ku ivi ku mahlweni ka Diona hi dwa fike va le mahlweni hayi Simon Free okay and then ku vi ku responda Mthimbani fike wena fatsala ku Zamlomo of course vula Gagash Zamlomo ta tlhela u jika u byela vanhu ku ri ni lo ku foyinela ni kombela gig while you are the one who text me on WhatsApp but don't worry ani xitavani ni nge expose voice note ya wena shots fired of course kwalana a back Cannice and Cannice yena ka expose ati voice notes ta yena Mthimbani so a back Cannice la so ndlela yin'wana i ri na ni Cannice xitavani mphela loko hi hla statement a mi swona ku i rini misod ka number ka Gaza and then of course Cannice na yetla respond so why Gagash hosta pitori na ku tshama Giyana
Ba Mthimba obvious ani of course Mthimba na kakomisa ku nani i mqhinasa anga host phala ro because anga tshama kona a tlhela na tigigi ta yena. Go back to Gian XC. Delete this poster. Why? I did not think I got Jonathan Kenais. Delete this post. I made it in previous video. Delete this poster. Why also in a Kenais SA like a poster? Yeah, she looks fine, which means look maybe Timbani have Arxwana na gagash. Yeah, Nkomela bounce. Okay, Nkomela Basa weekend. Let's go chill here. Bana I get Maspala cash as you can see kwala yimani faka full tank leswi nga faka komisa swona kwala le over so mhaka yi nga resolve wang mara va ku performing leswi swi laveka sweswo a va ti dyela beef ya mahlweni problem sweswo mara it's all about making money ku perform ku ti dyeliwa mali man leswo tala a va swi tshiki loko ra mungeza subscribe anta kombela mi tika subscribe. Ah,